Izložbom slika u gimnaziji Žarko Zrenjanin obeleženo je 110 godina od rođenja i 30 godina od smrti čuvenog slikara i profesora likovne kulture Vrbaske gimnazije Alberta Bele Pehana. U prisustvu umetnikove porodice i brojnih poštovalaca njegovog stvaralaštva izložbu je otvorio akademski vajar Vojimir Dedejić, koji je Pehana lično poznavao, a ujedno ga je i nasledio na mestu profesora likovne kulture. Bela Pehan bio je profesor ove gimnazije, samim tim smo smatrali da je najlogičnije mesto da se izložba priredi upravo gimnazija koja ima ovu galeriju koja je osnovana još 2002. godine, a ovo je jedan od oblika saradnje između muzeja i gimnazije, naravno da nije prvi put, naravno da je to već tradicionalna saradnja koja traje decenijama unazad. Muzički deo programa upotpunile su Staša Aleksić i profesorica Vesna Stankov iz osnovne muzičke škole u Vrbasu i tako smo napravili jedan fini spoj dve umetnosti. Posebno nam je drago što su večeras sa nama bili članovi porodice Bele Pehana i našli smo da je ovo jedan primeren način, relativno skroman, ali značajan za obeležavanje tako značajnog datuma. Rad i stvaralaštvo Bele Pehana neopravdano su ostali u senci oca, genijalnog slikara Jožefa Pehana. Akademski vajar Dedejić u govoru je nekoliko puta istakao da je ovo bilo neopravdano, a za našu televiziju rekao je po čemu je stvaralaštvo Bele Pehana specifično i vredno pažnje. Svakako kolorit. Kolorit koji je i jedan izuzetan crtež koji je tako snažan, toliko je prodoran i ubjedljiv i taj motiv koji je takav kakav jeste i kako ga je on nazvao vrbe koje su više skulpturalni crtež za buduću skulpturu nego crtež drveta, odnosno pejzaža. U periodu umetnikovog stvaralaštva do boja se jako teško dolazilo, te se umetnik snalazio koristeći gips, ulja i druge prirodne materijale. Nedostatak je pretvorio u svoju prednost i razvio jedinstven stil, a kako je Dedejić istakao, njegove boje se skoro reljefno mogu dodirnuti. U suštini on je otkrio jedan poseban kolorit upravo zbog tog manjkavosti boja. Tako da je njegov kolorit tako dopadljiv, tako jak, u jednoj toj finoj gami koja nema ono grubu sintetičku boju. Tako, i upravo je to, ili je možda upravo njegovim talentom došao do toga. S tim u početku, kad je on već prije Prvog svjetskog rata kao mlad čovjek što je radio, vidi se da je radio jakim koloritom, onako kako mu je paleta mogla i da on upravo materijal koji kupi. A kasnije i evo možete vidjeti koliko je taj kolorit toliko smiren, toliko pitom, pastelan i svakako sadržajan. Pehan Bela bio je uspešan grafički dizajner, sarađivao je i sa brojnim fabrikama, a upravo njegovo grafičko rešenje uzeto je za logo Carnexa. Znam da je dosta radio kao dizajner, grafički dizajner, što se to danas kaže, to se ranije govorilo samo grafika, što znači svaki otisak je grafika, a on je radio, znam, za Carnex sigurno. I za neke firme ja nisam siguran koje su firma, znam sigurno da je više radio. A ono što bi se vezivalo za ovu priču da ga potvrdimo kao dobrog dizajnera, on je bio izvanredan majstor plakata. To sam malo pre zaboravio da kažem. Njegovi plakati su u gradu vrlo poznati, bili karakteristični, imao je poseban rukopis. Ovaj grad je bio poznat po tim fantastičnim plakatima koji se nalazi po centru grada. Pored slikarstva i grafike, umetnik se izražavao crtežom i fotografijom, a ostao je upamćen i kao vrsan majstor psihološkog portreta. Svi oni koji žele da vide jedinstvene slike Bele Pehana mogu posetiti galeriju gimnazije Žarko Zrenjanin u narednih nedelju dana.